Pa vidjeli ste da smo imali zaostatak gotovo od korone na ovamo za kapitalna ulaganja i tu su nam se zbog sporosti procedura, nepripremljenosti projekata i projektne dokumentacije sporo odvijali projekti. I onda smo svake godine prebacivali ta sredstva da i naredne godine utrošimo. I evo ove godine su prilično urađene dosta i projektne dokumentacije i predmjera, predračuna. Naše škole su stare u prosjeku oko 50 godina i sve je dotrajalo, građevinski objekti su dotrajali, traže generalne rekonstrukcije, izmjene stolarije, fasada, krovova, kupatila. Stvaramo preduslove da osvježimo, da pripremimo, da utoplimo i da imamo uštede praktično i manje gubitke energije po svakom osobu. Prijevoz učenika se uvijek ugovara jer imamo određenih problema na određenim relacijama, određenim općinama, ali ono što mogu reći sa zadovoljstvom da u većini općina nećemo imati problema. Već imamo velike okvirne sporazume. Ono što očekujemo da ćemo i Travnik završiti jednu veću općinu. I onda će mi se ostati samo 2 ili 3 općine u koje postoji rizik, a tu da imamo neka problema s dobavljačima, ali i tu imamo spremnu odluku o subvencijama ili neka drugi model da pokušamo ugovoriti. Ali opet kažem, većina općina će biti, relacije će biti ugovorene i tako da ćemo biti spremni da oni koji koriste prevoz da ga mogu koristiti putem prevoznika.